Poštovanje, draga djeco. Nadam se da su se parovi koji su imali domaći zadatak i ovi u grupi sve to lepo uradili. Nadam se da ste se udobno i lepo smestili. Nalazimo se na času matematike. Mi smo u 4. razredu. Ja sam učitelj Hasan Balči. A danas radimo novu nastavnu jedinicu koja nosi naslov popunjavanje tabela dobijenim podacima. Kao što smo prošlog časa rekli, podaci. Svakodnevno čujemo tu riječ podaci. Podaci o domaćem zadatku, podaci o školskom radu, podaci iz udžbenika, podaci sa fudbalske utakmice, podaci sa ulice koje koga pobedio u igrama i tako dalje. Ja sada vas molim da otvorite svoje školske sveske i zapišete prvi zadatak za danas. 2 druga vraćaju se iz škole, naišli su na jednu lepu radnju sa ukrasnim stvarima u kojima su i ušli. Oni su prebrojavanjem došli do zaključaka da u toj radnji ima 100 različitih ukrasnih stvari. Prilikom brojanja i razgledanja došli su do sljedećih podataka, a te podatke su i zapisali. 6 ukrasa je bilo u cijeni po 1 euro. 17 ukrasa po 3 eura. 23 ukrasa 4 eura. 14 ukrasa za svaki ukras cijena je bila 5 eura. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, jedan dječak u svom monologu rekao, dobijene podatke treba prikazati na tabeli. Nacrtali su tabelu, napisali su u prvom 6 ukrasa, cijena 1 euro za svaki ukras. 17 ukrasa, svaki ukras košta po 3 eura. I tako dalje do zadnjeg ukrasa. Odnosno zadnjih 10 ukrasa koji su stajali po 14 eura za jedan ukras. Oba dječaka kad su ovo popunila, draga djeco, a nadam se da ste i vi to popunili u svojoj školskoj svesci i da ste dobro uradili ovaj zadatak. Idemo dalje, draga djeco. Na narednoj stranici idemo u vaše lepe udžbenike. Na vaš prvi zadatak. Tamo su 2 druga koji su imali da pročitaju jedan tekst. U tom tekstu bilo je 100 riječi. Oni su dobili ove podatke. 6 riječi je bilo po jednom slovu. To vi trebate da popunite. Isto kao što smo mi malo prepopunjavali istu ovakvu tabelu u svesci. Vi ćete popuniti ovaj zadatak. A dole ćemo zajedno sad da radimo dalje. Dragi učenici, nadam se da je tabela popunjena sa potrebnim podacima i da grešaka nema. Idemo dalje. Dobijene podatke predstavimo u dijagramu sa stupcima. Jer imamo 6 riječi, da. Broj slova 1. Stavimo tačku na broj 6 i stavimo tačku na broj 1. I tako dalje. Na kraju sa dijagramom trebamo da pročitamo. Koliko riječi imamo sa 6 slova? 7 riječi. Na prvu crticu upisat ćemo 7. I tako dalje rešit ćemo zadatak u udžbeniku. Nadam se da ovaj mali, interesantan zadatak nije predstavio neku veliku problematiku i neku nejasnoću u vašim udžbenicima, te ste ga vi sa vašim znanjem i mojom malom pomoći rešili. A sada idemo dalje sa časom, draga djeco. Polako otvorite svoje školske sveske i zapišite. Stranica 128 u vašem udžbeniku. Zadatak drugi popunite. Dok u domaćoj svesci uradite još 3 zadatka po želji sa oslanjanjem na današnji naslov. Ono što smo mi na početku časa diktirali u školskoj svesci, onaj lepi zadatak sa onim drugarima koji su posjetili onu lepu radnju sa ukrasima, da takva 3 zadatka vi sami stvorite i zapišite ih u domaćim sveskama. A do sljedećeg časa širenje novog znanja, otvaranje novih prozora znanja iz matematike. Hvala na pažnji, do sljedećeg druženja. Prijatno!
Thank